It-28 ta' Settembru ma mmarkax ir-ritorn fl-iskejjel tal-edukaturi biss, imma anki xi studenti fosthom dawk li attendu skejjel privati li rritornaw lura fuq il-bankijiet tal-iskola. Għall-ħabta tas-siegħa nofsa wara nofsinhar, kru ta' dan l-istazzjon kien quddiem skola f'Pembroke fejn kien hemm il-ġenituri tat-tfal jistennewhom b'distanza bejniethom u l-koll lebsin il-maskri. Tkellimna ma' wħud miċ-ċkejknin dwar l-esperjenza tagħhom lura l-iskola wara nuqqas ta' aktar minn 6 xhur. Vera komdu, vera ħassejtni safe. It was really fun, but there were lots of rules and guidelines that we had to follow. But it was overall a good experience. Last year it was fine, and this year we have measures against the COVID coronavirus. Mhux ħażin biss ħafna differenti mis-sena ta' qabel. X'kien hemm differenti? Li ma nistax noqgħod ħdejjer il-ħbieb bil-mosla ovvjament u li ħafna lessons minnhom kienu online. Imma ħassejtek safe overall? Ħassejtni għax it-teachers kienu jgħinuna u hekk. Kif qed jistenna l-akbar nuqqas li ħassu t-tfal tal-iskola kien il-kuntatt ma' sħabhom. I miss seeing my friends and my teachers. U x'immiss jgħid l-iktar mill-iskola? Il-ħbieb. Iżda issa l-kol kuntenti li anki jekk f'normalità ġdida reġgħu lura l-iskola fejn jistgħu jkunu ma' sħabhom u jkomplu bil-vjaġġ edukattiv tagħhom. Inkunu pereżempju morru break barra, għadna barra ma mustajniex nilagħbu.